Selama melambi lako kita solanasang. Allo te tanggal anan bulan pitu tahun 2026. Ladirangi tu renungan harian lan bahasa Toraya. Apa dolo diomito ta masambayang. O puang matua ambe makuasa do suruga. Melambi itu temo o puang rampokan ni makurre sumanga ma pole paraya mati kalemi belanna yaitu mama semi siapang rondong ami tontong bang mempayan lako kami mintu tommi. Melambi itu temo madin kani milik melo belanna mika masaikan. Nah, laki basa si laki rangi tu kalami melambi itu temo. Rondong kani opuang pasakekan angki madin urangi umbasai sia unnanungi tu sukaran alugmi ana mendadi arang sia sulo lan allo katuangki. Pasake mukan opuang mi tarime te pasamayangki tu ki parampo lan sanganna puangki puang Yesu. Amin. Ya tu kadanna puang tu la dibasa siala dirangi ia mo tu lamai dua raja-raja pasala 5 angka 15 saya lako angka 10 kasera a. Nakua tu kadanna puang. Mangka to sulemi lako taun na puang matua la ia la mintu to unturi ia tonna rampo mo bendan mi dio tingayona siama akada nakua. Tonganna totemo kutandaimo kumua lan mintu lino tae puang matua sangadinna diomanna lu bangsa Israel. Tarima mi te pak kamasean diomai taummi. Apa nakua Elisa? Lalelu kuraka tuo na puang. Tuku pengka olay. Inang tae kula unnalay. Mui nanaran-naran kumua. Anna alay apa inang na tampu. Nakua mi na aman. Yana tae mi tarime te kupalaku mi benni taummi tulitak silasanna na ba sangayoka bagala. Belanna yaitu taummi tae mo nala pemalaran pemala ditunu pupu batu pemala pangrere lako kapenoman senga sangadinna lako mannamo puang. Apa kemadin ni tudiona apa ya te napagari puang tu tommi to ketamai inan pemalaran rimon tu puangku la menomba kesisare dio takia aku kurungan ni umpa ulai tukku menomba lan inan pemalaran rimon yang kutukku menomba lan inan pemalaran rimon kemadin ni napagari puang tu tommi tu diona apa ia te. Nakuami tu Elisa lako male marampa mokomi. Rampoin demo to tu Pak Basanta na yaitu kita digente tahun na puang ke tontong ki
unnannongi sia umperangi tu sukaran alukna. Amin. Tomatongku sia suluk solanasang ladi nannong te kadanna puang tu mangka di bahasa sia dirangi hina yamo tu di ben judul si patuki makurre sumanga lu lako puang. Si patuki makurre sumanga lu lako puang. Yake dibai dalam bahasa Indonesia di kuampokadai bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Tomatuangku sia suluk solanasang tu di pakaboro lan sanganna pung Yesu. Ia tu pakamayan tongan, ia mo tu pakamayan di angkaran si tuang pena lantuk batu pena masorok. Tu tang lana turu mak nuku-nuku sia tang la untayan poleanna diomai to dikamayai. Batu unharapkan ki hadiah sia tanda kursumanga. Lan pa masanta yaitu napogau Elisa tak napogau susito. Tonna mangka umpamaleke tu Naaman. Ia ke tanga tolinota tak era salana ke natarime Elisa tu pamenganna Naaman. Belanna tangyara Elisa umpalaki sia tak dukara na direken nasaroi Naaman. Sangadinna tanda kursumanga nari dio kamalekian dio mai sakinna. Apa manoka tu Elisa untarime tu apa lana debenni Naaman. Belanna nakanapai Elisa kumua ia tu kamalekian na Naaman lu dia mai puang matua. Ya moto anna ia tu sipatunna lanani Naaman makurre sumanga ia motu lulako puang matua. Lan pa basanta ina di kuampokadai ia tu Naaman komandan lompona Datu Aram. Batu Pak Baraninna Datu Aram. Ia memisa tona pakalabi tongan puangna siamandu di pakaraya belanna tete dio kalena anna Pak Kamasenni puang tu kapataloan lakoto Aram. Ia tu tau ia te ia mo misa tolalong. Apa den tu sakinna tu mendadi penghalang lako kalena. Ia mo tu masaki golenan. Yami to na male rampo lako Elisa. Apa itu na rampo lako Elisa? Na suatu Naaman melo roko
Salu Jordan. Apa lantanga ana Naaman kumua la napesita mwiri tu Naaman anna remme tu sakinna. Apa senga tu nasuan ni Elisa. Lako kita mintu solanasang, biasanya memang yanta unolai tu sanga kamalekean sia kamalapuran ke mangkaki masaki biasanya den tu tanda kursumanga ata lako tome pamawaleke. Apa ia te tak ia napogoi Nabi Elisa. Bilana nakanapai Nabi Elisa kumua yaitu kamalekean inang ludio ya mai buang matua. Nabi Elisa hanya sebagai alat apa puangnya tu umpamaleke. Ya mito sipatu dikanasai kumua. Ia temai katilendokan lako kaleta inang ludio me puang matua. Ia moto anna sipatu lako manna kalena ladini ma'rannuanan sia ma'kurre sumanga. Rampo hinde moto tu renungan na mau pakai ke tontong dipirangi kumua yaitu mintu pak kamasian sia mintu pak tunduan lu dio nasang mai puang matua. Amin. Ta masambayang. Ki tole opuang ma kurre sumanga sia ma pole paraya mati kalemi belana tontong bang tu kaboromi mamasemi rampo lako kami. Mangkamokan mi ben atu opuang umbasai sia urangi tu sukaran alukmi. Den nupa opuang na ia te sukaran alukmi la mendadi peada la mendadi arang sia sulo lan mintu Allah tongki. Kikana sai opuang kumua yaitu mintu pak kaboro la kamalekean la mintu pak
kamasean sia mintu apa ki pogo sia ki ampui inang liudonasang mai kalemi. Ya mira to opuang kemadin ni mi tontong umpakilalakan sia unnadaikan umua mintu na liudonasang mai puang matua. Opuang na melami to temo laki olai te alloyate. Rondongkan, kampaikan, sia kamasaikan. Angkimadin ungkarangi tumintu pengkarangan mi kamasiankan lako kaleki. Den nupa angki pogoi meloi saki karang meloi anna den aselena sia ki pudi sia ki pagalabi tu sangami. Ya mote tu pasambayangki tu ki parampo lan sanganna puangki puang Yesu. Amin. Rampo inde moto tu renungan harian lan bahasa Toraya. Nah, mau paki ke tontong ki si pasambayangan sia tontong umpasare katuanta lako puang matua.